Ugethi na uhaririria wa mahua ni hindi unyitite thinga mwena wa Naivasha kaunti-ini ya Nakuru riri muthenya wa Valentine utigitie thiku igiri tu. Ona gutuika uyu ni muthi ukoragwo wetereirwo na njira nene, arimi na ahuri biacara ya mahua marauga mwaka uyu kwaya gukorwo na utiganu munene hari wendia wa mahua kumana na moritu maria marehetwo ni king'uki gia COVID-19. Kanjo ya mahua ya KFC mwena wa Naivasha yugite mwaka uyu wendia ni ukoretwo ucokete thi na gikiro kinene, kuona mabururi maria mendagirio mahua ta mabururi ma Europe thabari cia ndege ni ikoretwo ikihingwo niguo kurigiriria gutherema gwa COVID-19. Hii ndio mwaka yenye most of the farms wenye wanawekaga profit zao venye wanaweza kupata. Nimakaite ni kwongererwo kwa marihi magoti undu umwe na guthuka kwa riera mwena wa Europe ari itumi ingi ikoretwo igikunderia biacara ino, arimi makiuga ni hinya biacara icokererie ta uria kwanakorwo miaka mihituku. Maybe yenye inakuja cause venye kuko haita make hawatawai cover zile process zenye walienda, hawawezi kafa hata na hii Valentine. Ona gutuika mahua maya ni mabatarainie kwa uingi nja wa bururi, wonjoria Mougite marahota kwendia o gicunji kia 75 hari 100, undu uria utaramahotithia gukinyiria matanya mao ta uria mangienda. Iko kidogo but huwezi compare na hizo miaka zingine zenye zilikuwa. Hata mwaka ingine maybe yenye inakuja cause venye kuko haita make income ithi tondu ndungiota kuoya mbeca ta iria wonire ire wina ageni aingi na ndungiota kurihia andu maroka kusherekea mbeca nyingi. Mwaka muhituku niguo urimi uyu wakorwo ukiringwo igutha inene amu gutire kindu kiroimaga nja wa bururi, no ni marehoka undu uyu ni ugucenjia mwaka uyu. Ene mikawa onao ni mekonotete makihoka biacara yahota kugacira na Valentine ino. Isiria tuigite thinyo wa Valentine ni ati mundu wothe uguka guku thinyo wa Valentine tukumahe metha ya andu eritu maikare uria mendanete. Biacara ici cieri nicio iguthitwo muno ni king'uki gia COVID-19, no kuri na kamweneni wira ni ugucokereria. Ni atu affectire muno tondu urona he mugeni utui akwire handu hana ni arimo guthie na ni mwaka tungiahotire kumuteithia o uria tungiahotire. Handu-ini Hakameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.